Premiul pentru cel mai bun film de lungmetraj a fost acordat filmului Alois Nebel, regia Thomas Lunak, Cehia 2011, pentru povestea puternică spusă într-o atmosferă claustrofobică cu un protagonist complex interpretat extrem de credibil. Tohle měl u sebe. Poznáváš někoho? Ne. Byla to stará fotka. Byl ani ty a starý nebyl. Baka, Vando, baka! To je pro mě? Tak na svobodu. A vy jste taky sám. Ano, mám kocoura. Poslali mě sem. My tady máme teď trošku jiný starosti. Jestli mi rozumíte. Nevím, co mám dělat. Spí? Jak